geldin mi? Kızım, sumkаңды alып kelçi, күндөлүğüңdü göröy. Күндөлүğüңdü alып çık. Maki apa. Bağımdı görölçü. Çok degende 5, 4 demez. Hoş dilini niye de iki aldın ha? Ama sen ne oldu? Sen bu hayattan beri жақсы oku öyle. Anne hoş dilini iki aldın. Gel telefon. Bu telefonlarının жақсы okumayınca telefonunu da alaysın. Benimki de 5 alıp gel. Hadi WhatsApp'ta koyun. Koştalar ne oldu ki? Кандайсыңар кошуналар? Мен китептен окубадым бу. Балдарды урушпаш керек экен да. Неге дегенде, алар да чоңойгондо өздөрүнүн балдарына да мен өзүм кызымды урушпаймын. Койгон, кечирип сурайм.